Abany'Eishengyero b'ekibiina kya NRM babiceezamu enkiito eriizooba okutayayira omwebembezi w'eihanga omu maka ge ahari State House Entebbe okubaasa kugaaniraho nawe ahari bimwe ebiri omu kibiina eki hamwe n'omuringo ogu barashohozemu embarirwa y'omwaka gw'ebyesente 2026-2027. Omwe aha Abany'Eishengyero abaza okubuganaho omwebembezi w'eihanga omu maka ge haba harimu wabeireho nyampara w'ekibiina kya FDC Yusufu Nsibambi kandi ogu yatushobororera ku atungire abaruha kurwa omu kibiina kya NRM bari kumweta ngu abaase okubeegaitaho omu rukiiko oru. Nsibambi yatushoborora nkoku ogu gwaba guri omurundu gwe gw'okubanza kandi yayoreka ekihika ky'amaani. Ng'omugole obeera ku bunkenke, simanyi byakwogera, simanyi ntambula bwetambula, naye omukisa munene nnyo okuba nange ngenze negatte kuba nange bagambe tuzze kukola ebyobufuzi ebyokusika omugwa bya kikadde era bikyamu. Okurugyerwa ali nyampara wa gavumenti Hamson Obua yatushobororera zimwe Ahashonga habwaki bonka Abany'Eishengyero ba NRM baza kubuganaho omwebembezi w'eihanga. In today's NRM Parliamentary Caucus, I am the chairperson. We do not have any invitation extended to any member of the opposition, apart from our special guests who have been coming before, like the Honorable Dr. Kagabo, among others. So we do not have that in today's caucus meeting. Oguya hakanisa bona ababeire nibagira ngu nk'ekibiina kya NRM beesire president w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao okubaasa kugonjoora enshonga ez'okuhayanira Entebbe ey'obwa speaker. But we shall also have the keynote address on those two subject matters by the national chairman of the National Resistance Movement. Gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West omuri Kampala.